Okey, untuk tadi ni kita ada 3 kind of control. Tiga kind of concern when we control using field current adjustment. IF ni kita control. So apa yang berlaku? Dia punya respon ataupun dia punya perubahan, sebab dia punya respon tu adalah lebih drastik berbanding if we control using terminal voltage ya, ataupun V armature. Okay. So the concern is that kita kena make sure that V field does not exceed satu rating. Tak melebihi rating. Then when we can see that when we change the flux, speed akan meningkat. So means that it will become too sensitive. Sensitive to in term of when we adjust V field, speed akan meningkat. So kalau kita tak berhati-hati, dia akan menghasilkan speed yang terlebih ataupun terlalu tinggi, melebihi rated ataupun excessive. Dan juga satu, voltage kat sini lah. Kedua, speed. Yang ketiga ialah the incoming current here. Dia juga bergantung kepada field. Nampak tak? Macam ni. IA adalah torque yang you connect, load yang you connect, over K flux. So if you reduce flux, means that IA akan meningkat. Kalau ikut question ni kan. If you reduce flux, IA akan meningkat. So pada torque yang sama, load torque tak berubah. So it will result increase in increment of armature current. Dia akan draw more current. Dan maksud kata you reduce flux, dia akan draw more current. It shows that kita takut the incoming current juga melebihi rated. Dia akan jadi terlalu tinggi melebihi rated current. So that's why we have to take care when we adjust ataupun we control by flux control here. Maksud kata bila flux meningkat ataupun menurun, dia punya variation akan impact bukan hanya kepada speed, dia juga akan impact ataupun effect incoming current. Okay, next. Juga tadi kita tukar flux by adjusting VF. Dalam electrical machine dulu, kita just assume that we change the VF kan, ataupun we change the IF. Kita assume that IF berubah sama ada turun rendah. Tapi how to control doesn't matter. Sekarang kita boleh tukar ataupun kita boleh adjust IF ni bergantung kepada satu, sama ada kita adjust VF, we have discussed just now. Now we discuss another method, which is we add additional R here. So means that maybe due to some reason kita boleh adjust only VF. Due to some reason kita perlu letak I additional dekat field circuit. So kita akan tengok apa kesan-kesannya. So now by adding series field resistance. So what will happen? So let's say we take a look on this scenario. DC shunt motor. We drive a constant torque. DC shunt motor. Positive, negative, incoming. Kita ada field. Shunt kat sini lah. Kan? So dia punya speed 1200 RPM. 150 volt masuk. Field resistance 2 ohm. Armature resistance 2 ohm. 2 ohm. Field resistance 150 ohm. Motor draw line current 10 ampere. I masuk 10 ampere. Assume that resistance added in the field circuit. Field circuit dekat sini lah. So you lukislah macam mana pun untuk you nak menggambarkan dia punya diagram. Sebab kalau you tak lukis, the whole statement here you kena imagine dalam you
your punya brain. Nampak tak? That's why I told you. Draw dia circuit ke, schematic ke, sketch ke untuk represent the statement. Assume that field circuit resistance added to reduce the field current by 20%. Maksud kita IF ni, IF akan jadi 0.8% daripada IF asal. Calculate the armature current, motor speed. Armature current adalah IA dekat sini lah. I masuk adalah I load ataupun I terminal. Dia akan pecah kepada I field dan juga IA. So dia nak apa? IA omega R additional dan extra field loss P additional punya losses berapa. So solution je. Nampak tak? Kita draft balik equation which is I armature. Jadi kan I load adalah I armature tambah IF. So I armature sama dengan I load minus IF. Nampak tak? I load minus IF. Sama dengan I load minus IF which is VF sama dengan IF over RF. And VF adalah IF over RS. So IF adalah VF. Apa ni? VF adalah IF darab RF. Beritahu saya lah. So IF adalah VF over RF. VF over RF. VF over RF. So I load minus IF sama dengan yang masukkan nilai 10 ampere yang masuk line current tu. V terminal 150, R field 150, 10 tolak 1 ampere dapat 9 ampere. Dalam kiraan tak perlu letak unit. Last kali mesti letak unit. Kalau tidak, you akan dapat only 50% of your current marks untuk soalan ni lah. Ataupun untuk jawapan ni. So, memandangkan torque adalah constant. Dia masukkan balik you punya equation which is kita punya equation sebelum ni IA sama dengan develop torque over K flux. So, kalau torque tak depan sama dengan IA darab K flux. So, IA darab K flux adalah you punya equation untuk torque. Flux. Dia kata develop torque yang pertama bila apply sama dengan develop torque ataupun applied torque yang kedua. Sebab apa? Sebab just now yang berubah hanya field. Constant torque. Apa tak? Constant torque. Constant torque. Torque tak berubah. Persamaan torque dah sama lah. At any flux. Dia bergantung kepada tengok macam balik. Torque adalah yang ni lah. Torque adalah K I flux ni. So you rearrange balik. So akan dapat IA2 sama dengan IA1. Flux tak berubah. Okey, sebab apa? So K dengan K is cancel. K is cancel. So tinggal kita nak tengok IA2 berapa. So flux 1 over flux 2 darab IA1. Assume that flux is linearly proportional to the field current. And B bergantung pada flux lah, linear lah. So, you akan dapati IF1 gantikan dengan flux tu. Oh, IF2. You akan dapati IF1 kita dah ada value just now, which is 1. IF2 adalah berapa persen daripada IF1. Field current dah reduce 20%. Jadi 0.8. So, you akan dapati I2 adalah 11.25 ampere. Dan kita tengok pada just now current kan.
armature current increase by 25%. Mana? So how to calculate the speed? Masuk balik equation tu. EA sama dengan K flux omega sama dengan V T tolak RA. Untuk yang nombor 2 pun sama. Kalau you have the same flux. So, nisbahkan antara yang pertama dan kedua, you akan dapati you punya peningkatan ataupun perubahan speed yang nombor 2, no load speed akan jadi 1448.76 rpm. So, increase in speed adalah 20% compared to the initial speed. So, how much V in that we should put in? Using Ohm law, V equal to IF, V equal to IR. So, IF adalah IF total lah. Maksud kata, RF original tambah R additional. Shunt kan? Shunt. So, berapa you nak top up dekat sini? So, this is your VF dan V terminal. Terminal sama. So, how much you want have to top up? RF tambah R additional 37.5 ohm. 37.5 ohm. The losses is I square R. So 24 watt. You can see that the additional loss are small when resistance is added to the field circuit. This is why the technique is acceptable by industry even when solid state field control devices are available. Compare the losses with this case with the losses in example 4. Kita tengok tadi lah, example yang sebelum ni. So sekarang hanya 24 watt berbanding ratus-ratus watt yang kita buat control pakai V armature ataupun yang sebelum ni lah. Kita pakai dekat V field. So discussion on DC separate excited dan juga DC shunt dah settle. Kita pergi kepada discussion untuk DC series motor. How actually control of DC series motor. So the only way here we can see that is by incoming of terminal voltage. We have several distinct difference between the field winding of series machine compared to shunt. Kalau shunt kat sini kan. Kalau series, so this is your armature, this is your field. The same current go through your armature, the same current return to the field to the terminal. So series field winding composed of small number of turn. Yang ni small number of turn. So dia akan menghasilkan RA yang rendah. Kemudian the current of series winding is equal to the current that flow to armature. Mana yang masuk ke armature ni? Yang itulah akan masuk ke field. Means that the concern here is the size of coil. Coil yang sama you pakai untuk armature, coil yang sama size you kena pakai untuk field. Coil yang sama size. The current in shunt adalah field voltage divided by field resistance. So dalam shunt dia punya current rendah lah. Dalam series memang tinggi sebab the same current that flows into armature, the same current go into your field. The field current of shunt machine is constant. Shunt machine ni constant sebab V terminal constant. Tapi dalam series, kalau armature berubah, you letak current load yang berubah, dia akan draw current yang berubah. Kan? Current berubah. So same goes to your field. Field akan juga merasai perubahan current tersebut. That akan vary with the load of your motor. Heavier load, stronger field. Lighter load, low field. That's why kita nampak you punya curve macam ni. So in figure 5.10 here, it shows the flux saturation curve. Flux saturation curve. Dia akan naik, akan sampai satu knee point, dia akan malah. So this is called saturation curve. So lebih kurang dekat sini lah. Kan sampai knee point. The field coil is wound around metal core.
field ni dia ada metal core. Of stator, the current or the field winding produce flux inside this core. When the current increase, the flux increase in a linear proportion. Once the core is saturated, the flux tends to increase at progressively diminishing rate when the field current increase. Dia akan meningkat juga, nampak tak? Tapi pada kadar yang sangat rendah. Tujuan core ni adalah untuk you nak rangkap flux supaya dia lebih intensif. Intensity dia lebih padat. Tanpa core, dia punya flux akan mencapah begitu besar. So tak berapa, K dia akan jadi rendah. Coupling coefficient akan jadi rendah. Dia letak core, dia akan jadi padat. Coupling dia akan best. Tetapi howsoever, dia akan naik secara linear in term of bila you increase current dalam punya field. Sampai satu tahap, dia dah tepu dah. Peningkatan akan jadi tak berapa ketara lah. So, the best operation is up to here only. You tak boleh nak push in more current. You push in more current, tak ada faedah dah pun. Nampak tak? So, the series motor has the same basic equation. Habis dah.